अहानबदा Lycypriya Kangujam Thagalakpa Facebook post ang mayam da share tawzagi pokning nungsiba numini haipam khangdi maikai amadana ima singna langi sakyom kan yomli maikai amadana ima singna bot kan khomli amaromdana Tontomsana Nongshaba na sumna phungtukli candidate ama oina ngasigi uwa mandok makhong taraktana kokkariba khongsokliba ima iben ipagumlaba makhugidamak nungaitaba phongdoksari wana una makhong oiduna semliba yumbiduna tarakpukum BJP Manipurgi laimaida soidana taragani haibagi sakhina pibada engona vote pigadaba voter sing aso apan thoklibasi thamoi sokna nungaitadi masi mamang sarkarna yengsin haudabadai taurakpani haina hawi gyanta si boy ai gyanta dre haiba social media site ama oiriba Facebook da Tontomsana Nongshaba na phungdorakli panam pausi edi Aroibi I pausin khongosaraga Manipur top channel gi mekedi gi mayam da thamjage ahanbada Manipur thukwaiba kanagi sumatik nate Amit Shah Manipur thengnagadoriba Lok Sabha mikhalasi BJP ga Congress ka nati Manipur thukwaiba pamba madi Manipur gi apunba gi saktam sagana ba honaba aniki maraktani Manipur kaihendana ing tappa purakpa haibisina Prime Minister Narendra Modi gi priority oiragani Manipur thugaiba kanagi sumatik nate kaisu kaihaloi Manipur gi miyamna kanagi maikaida lepi haibadu mikhalasida khanglagani haina BJP gi star campaigners oiriba Union Home Minister Amit Shah na phongtokre wapamasi taragani pansuba Lok Sabha mikhal gi mawoinana Imphal East District ki Palace compound leiba hapta khangjebungda ngasi BJP Manipur Pradesh na sinduna pangthokiba public meeting le siru gyaraduna Union Home Minister na phongtokibani Miyamgi miphamadura BJP party ki oina Manipur ki election in charge su oiriba Rajya Sabha ki MP Dr. Ajit Gopal Sadi Chief Minister Nongthomam Beren Rajya Sabha ki MP Laisemba Sanajauba BJP Manipur Pradesh ki President Esada Inner Manipur Parliamentary Constituency da BJP ki merep oiriba Thanaujam Basanta Kumar Lenga ki Minister sing MLA sing yauna miyoi kya su saruk yakhi Miyamgi miphamadura wa ngangladuna Union Home Minister Amit Shah na phongdokibada pangthokadoriba taragani pan suba Lok Sabha mikhalasi Prime Minister Narendra Modi gi ahum suba laingak laknaba mikhalni Manipur gi inner amadi outer parliamentary constituency da thengnagadoriba Lok Sabha mikhalasi Congress amadi BJP gi maraktanati Manipur thugaiba pamba amadi kaihandana ba honaba ani gi maraktani Manipur thugaiba haibasi kana amate gi matik nathi Manipur kaihaloi Congress lenga ki matamda hanna yenglamdaba kaya do Prime Minister Narendra Modi gi lenga klakpadi gi Mount Heret pu Mount Manipur haina ming onwada natana state asigi athauba thaubi singbu sakhangduna ikai khumnaba hengalakle ki mangna makha taraduna laiba asigi danatana Manipur gi miyam gi gefa thorang gi damak BJP lenga na yumthong kudingda gas lem na piba yauna khongthang kya leptana pekatuna lakli leba sigi awanong po state sing sakhotana India sakhot po oithokloi Congress lenga ki matamda Manipur da fake encounter yauna thokiba tamthiraba thaudok sing miyamna kauthokpa sumloi Congress na sahi tara palama matamda Manipur miyam gi sukna gi lupa crore kuntraga mapan gi senthang piram khibani aduba BJP lenga klakpadi gi Congress na sahi tara da piram senthang adu gi sharu marirum hengatuna lupa crore la amaga lising kun hen senthang piri ki Loindana Manipur kaidana ba amadi miyamgi ihul khangna BJP lengana ILP pirakpadana tana lamdamasida sangsilaktu demographic thugaina ba honarak basing thingna ba memarga taina ba ngamkhai samal khaba madi free movement regime FM laukthokpa yauna khongthang kya pekhalakli Lok Sabha mikhalasida BJP party ki oina Manipur puthokliba mirep asibu miyamna mihut ohelaknabadi makhatana miyamgi mihut asibu samgat paibisi party asigi thaudang oigani lakadoriba matam khara asida Manipur kaihendana ing tapa puraknaba honaba haibisina Prime Minister Narendra Modi gi maruoiba thaudang oiragani state asigi miyamna kanagi maikaida lepli haibadu mikhalasida khanglagani haiba waphamsu Union Home Minister na miyamna thamki pung kharagi khongchata Union Home Minister Amit Shah ngasi nungthul pung ani kharelakpada Imphal gi Bir Tikendra International Airport thunglabaga Chief Minister N Biren BJP state ki president Esada BJP gi mirep ts Basanta Kumar yauna party asigi makok thongba lusingba singna taran okhi airport hek thungbaga hapta kangjebungda pangthokpa miyam gi miphamna saryakhi tungda miyam gi mifam adu loiraba matung nitya pachu thekta leiba BJP gi thambal sanglenda
खोंसालक्तुना पार्टी असिगी मरुएबा थबुरोइसिंगा उनदुना वरि सनखि मसिगी मतुंग माग इम्फाल थादोखि अमरोमदना एक्साइज न यामलबा यूसिंग फगटख्रे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की पाउताक मतुंग इना कमिश्नर ऑफ एक्साइज की मियंग मखादा लाकदोरिबा 19 सुबा लोकसभा मिकलदा पामदबा थौदोकसिंग थोक्तनबा बिष्णुपुर एक्साइज की डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल ऑफिसर ओइना सुरजित कलोइना ओसी एक्साइज नंबोल ओसी एक्साइज मोइरांग एक्साइज इन्फोर्समेंट टीम बिष्णुपुर नंबोल बिष्णुपुर एरिया पाक्सना थीबु हुम सथबदा लुपा लाख अमग लिसिंग यांखैगे तरुक रोंगी ममल ओगदब युंगो युंगांग बियर फगत पंगख्रे हाइना नोडल ऑफिसर ओइनाम सुरजन फोदोख्रे हाइदिबा ड्राइवर सि मखाताना लेप्तरा सतखिगनि हाइदि अतोप पाव मदना मणिपुर मियाम की इहुल खंगना थबक तौगनी तिमोथी जेमी हंदक लाकदोरिबा लोकसभा मिखलसिदा माइ पाकलबनी मणिपुर मियाम की इहुल खंगना थबक तौगनी हाइना आउटर मणिपुर पार्लियामेंटरी कंस्टिट्यूएंसीदा एनडीए न सगतपा नागा पीपल्स फ्रंट्स एनपीएफ की मेरेप ओरिबा कसुई तिमोथी जेमी न फोंदोख्रे वाफम से आउटर इंडिपेंडेंट मेरेप ओरिबा एलिसन अबोनमैन सगोलंबा सिंगतम वुमेन्स डेवलपमेंट एसोसिएशन ngasiदगी एनपीएफ की मेरेप तिमोथी द अमत ओइने सगोले हाइन लाथोकपगी थौरम अमदा फोंदोखिबने सिंगमैरोंग द लेबो होटल क्लासिक ग्रैंडे द पांगतोखिबा थौरम अमदा तिमोथी न फोंदोखिबदा माकी सगत पिरकलिबा एसोसिएशन असिबु थगली लमदम असिदा थोकलिबा इरांग असिना पुन्ना खुंदामिनरिबा फुरुप खुदिमक्ता असौब साइथिंग सिंपिरि खुनाइसि सखत मयोन मंजिल थाना संसिनना बखोनसि हाइरबदि इहान हानबा ओइना तांगदुलैताबु खुनायामा पुरक मथक्ताय लमदम असिदा तांगदुलैताबु पुरकनबगिदमक माकी माइकैदिगे अंगम थाक्ति इरांग सिगी वोरोसिन पुरकनबा होनगनि हाइखेनसु पाउक्सिदा पलकली अमरोमदना यूजीसी की सतना कंगलोन की वांगबदा थबक तौरे हाइदुना एमयू की माइरोइसिंग खोंजंग संसिंख्रे मणिपुर यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी द यूजीसी न पीदिब सतना कंगलोन की वांगबदा थबक क्या सथरे हाइबा ओहौदा सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिगी माइरोइसिंग वकत खोंजंग संसिंख्रे खोंजंग अदुर सरुक याखिब डिपार्टमेंट ऑफ एडल्ट एजुकेशन की माइरोइ लैश्रम कृष्णदास न हाइ यूनिवर्सिटी असिगी अथॉरिटी न सतना पथा की वांगबर थबक क्या सथरकपा असिना यूनिवर्सिटी असि मनिंग हंथरंगनबगी मसा अमा ओइरकली यूनिवर्सिटी असिगी अवार्ड पर टीचिंग अमदि नन टीचिंग स्टाफ लौबगी खोंथांग लोसिंदना रिटायरमेंट मतम हेलब ओजासिंगी मतम सांगथांदुन थंबगे निंदे माइरोइसिंगी पिफम दोकपा रीइंबर्समेंट अमदि फी की मथक्ता मेज फी लौरगा मेज पीद्रिबसिसु अथुबदा पिथोकपियोइखि माना मखा तारदुना मणिपुरी डिपार्टमेंट थोकलिब इशू मरुओइना पीएचडी अमदि डिपार्टमेंट असिगी फैकल्टी खनबगी प्रोसेसिंग की वोरोइसिन पुरई लोइना पीएचडी तौरिबा नन एनएटी माइरोइसिंग की फंगफम थोकपा फेलोशिप सिंग मतम साना पिथोकपियो यूनिवर्सिटी असिगी सिक्योरिटी ओइरिबा होम गार्ड सिंग खनबगी मतांगना थोकिबा असौबा स्कैम अमगा मरि लैनना सीबीआई न थिजिनकिबा दुगी असुम वेल पुथोकपियो हाइना माइरोइसिन मखाताना फोंदोखि अमरोमदना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह बोट मया की मित्रंग तौब लाक्लिब्रा ngasi यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह न मणिपुर लाक्लिबसिगी मरम करिनो नुमित 10 लेरग लाके हेरमलग बोट योरमदाइदा लाक्लिबसि बोट मतुंग मियामना याना मणिपुर थुगाई हनगी हाइबगी अयाब लौब लाक्लिब्रा नत्रगन मियाम मित्रंग तौब लाक्लिब्रा हाइना कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर क्राइसिस रेजोल्यूशन मणिपुर हंगली कमिटी की कन्वीनर ओ सुमति बलान थदोरकपा सिरोलमदा सेंट्रल लेंगक बीजेपी लुसिंग एनडीए लेंगाना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मणिपुर लेंगाक लुसिंगलिबा बीरेन दिमाक चटमिनरिब लेंगाक लोइसिंग लोइनना मणिपुर मियामबु समम हले ngawhole लेंगाना ज्ञान ताद्रबसु मियाम एखोइदि ज्ञान ताबा वखल खनथब मतम मोइरे अखोइना मदि अखोइगी इसा सिंग खुल ngakpasing asina kayam koina iramdam ngakthun leigani मथौ निंगथीना पांगथोवन ngमद्रब स्टेट फोर्सिंग अमदि मसिंग खंगदना थाजिलखिबा सेंट्रल फोर्सिंग सिजिनब ngमद्रब यूनियन लेंगा असि सिंदोक्तुन अनौबा अवोनब लेंगा अमा पुरक्तुना तंगदु लैताना लेहननब वोटर खुदिमंगना होटनमिनसे ममांग थक्ता अखोइगी कमिटी असिना हौजिक लैदिबा मणिपुरगी फिबम असि असुकी मतिक तंगदु लैतादब हाइबदु ओइरि मरम अदुन इलेक्शन असि याइथोकपियु तंगदु लैतादब फिबमदा लाक्लबा मतमदा इलेक्शन पांगथोकपियु हाइजब लेख्रे अदुबु इलेक्शन दि पांगथोकदौरे मतंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने असुक सांग मणिपुर की इरांग की वाफम फाव फोंदोक्तना लैरकपद हंदक्ता त्रिपुरा लक्लम सेंटर साना खुद थिंजिलहौबदगी इंग तप लाक्लिबनी हाइब ngमलिबनी इकाइब खंगद्रब मसिन थीबगी हलेंग लेत्रब लेंगासिन मणिपुर थुगाइनब होनरी मसे अखोइ वोटर मियाम वखल मुन्ना खंतमिनरसि
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯥꯡꯗꯅ ꯃꯤꯠ ꯈꯟꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯀꯦꯝꯞꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯅ ꯋꯥꯍꯟꯕꯅꯣ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯗꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯜꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯎꯗꯕ ꯐꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯃꯥꯡꯅꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯀꯤ ꯄꯣꯠ ꯈꯣꯝꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯀꯦꯝꯄꯦꯟ ꯆꯠꯊꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯤꯌꯟ ꯈꯪꯍꯟꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯆꯠꯊꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯇꯤꯛ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯂꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯑꯦꯁꯇꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯈꯨꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ WMCꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯑꯦꯁꯇꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯈꯨꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯃꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯇꯥꯕꯗ ꯀꯛꯆꯤꯡ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯨꯂꯥꯎ ꯂꯥꯎꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯟꯈꯤ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯑꯗꯨꯗ WMC ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯨꯅꯤꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯎꯔꯤꯈꯤꯟꯕꯝ ꯀꯨꯟꯖꯣ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯕ꯭ꯔꯖꯦꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯦꯂꯥꯡꯕꯝ ꯔꯇꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯈꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯩꯔꯥ ꯄꯥꯏꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇꯦꯖꯄꯨꯔ ꯀ꯭ꯂꯕꯀꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯗꯨꯅ ꯈꯨꯂꯥꯎꯁꯤꯡ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ WMCꯒꯤ ꯁꯤꯔꯣꯜ ꯑꯃꯗ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤ ꯕ꯭ꯂꯦꯛꯃꯦꯜ ꯇꯧꯕꯗꯧꯅ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯑꯦꯁꯇꯤ ꯇꯥꯜꯂꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯁꯤꯟꯅꯤ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯇꯥꯏꯝꯁꯇ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯑꯦꯁꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯁꯇꯤ ꯂꯤꯁ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃꯛ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯧꯀ꯭ꯔꯤ ꯈꯛꯀꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯂꯣꯈꯥꯗ ꯇꯥꯖꯔꯁꯅꯨ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯁꯨꯝ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯪ 2023 ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟꯅ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯀꯟꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯇꯝ ꯈꯖꯤꯛꯇꯪ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯃꯤꯇꯩꯁꯤꯡꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ constitutional protection asi phangnaba thindaba tawduna thafam thokpu report ni thabi waidi makha satharak poina kangla pawdi gi to paw khrana Amit Shah gi khongsit yaningdaba phongdoktuna mafam khrada lambi thingkhre yom gi thami sung fana ba honabadagi irang thokre Taraga Nipan Supu Lok Sabha Mikhal asiga mari lainana star campaigner ama oina lakhiba Union Home Minister Amit Shah na pungkhar gi khongsata Imphal da lakhiba si maram sadi khongsat asi yaningde haina ngasi tuan mafam khara miyamna khongjang changsinkhre Union Home Minister Amit Shah na Imphal da laktringa gi mangoinana nungthil pung amaga makhairom tabada New Second Lambi gi Ras Dumbra School mamang na pikhrana tayar puthoktu na mai thaki Madubu muthatna bo honaruba police personnel singa nupi singa mungna bathoki masigi makha tarakpada Imphal Urkhul lambi gi khurai lamlong da yamlaba nupi sing tholaktuna lambi da alakpa kari sing check tawbagi khongjang singki maru oina nupi singa duna Union Home Minister Amit Shah oknabagi damak tuan ba gari kya da BJP gi firal thetuna lakhiba singa dubo ning thingbagi khongjang singki Pau adu tabadagi mafam adu da police laktuna wari sanaraba matuna khongjang adu handoki khongjang adu saruk yakhibi nupi amana hai Home Minister Amit Shah ki khongset asi maram sadi Manipur tha tara hena kuki militants sing mitai sing gi mathata satharak liba lal asi lotion begi mahutta bot khombo oina bot me ada lakpa si miyam ni ganindi wa bana kham thenglaba matam asida bot khombo lakpa gi mifam saruk ya pham thokte haina su phongdoki nakal maromda Home Minister Amit Shah ki khongset asi maram sadi haina Europe Manipur gi thaumi sing na khongjang sangsingkhre khongjang sangsing ki Europe Manipur gi thaumi sing police na fana bo honarakpada imaibel sing kankhre Europe Manipur gi maikedi gi phongdorapagi matungina Union Home Minister Amit Shah gi khongset asi maram sadi miyoibagi punsi ka politics tawba yaninde tha taramatu helaba ko ki militant singi lalasi Home Minister ama oina maana lution gi hairabadi matam sangdana lution mangamgani Manipur da thoklibi irang si Gujarat ta thokpo oiramlabadi tha taramatu hena sanglam khikidra masi sangtham tokte Manipur da miyoi kya siraga bot khomba lakpu maram sadi hain su phongdokhi Makha satharak poina kangla pawgi editorial miyamna thamjage board ki nakatheng amasum nongoi kapa political parties and civil society organization club look maira paibi amasum ladik laisu haibasing yawna miyamna board ta sial yen bat lawu thingsi miyam gi khanba mute khanduna sakot patang du laitaba lamdam ohensi haibigi kholaw lawri loinana mirep oiriba singi maikei digi su miyam bu sial na leiba thingduna apama mute khanbi yoibigi kholaw lawri adubo miyang maraktagi bot lepa candidate singi yumda sangu sasatuna nakatheng selni ba amadi pibigi thapak sing leptana sathanari ba sina politician CSO amadi miyamna mikhal sel lawdana ba apama mute khanji habigi kholaw sing arem batale miyam gi maraktagi bot lepliba candidate sing dige amadi
active workersingdagi board ki nakathing satpa amadi mifam pangtokpada saruk yanaba sel piraga nekpagi thawungsing asi thingu ngamdriba makhai miyamgi asengba mute khanma ngamroi tha asigi taraga mapanam sum kunga tarukta tangkak ani thongna pangthokadoriba taraga nipal suba lok sabha mikhalda merep oiriba singamadi magi political party singi maikeidigi lona voter singda sel pibagi thabak sathaba uba phangde loinana vote numita inner एजेंट ओहनना सेल पीरगा नेकपना सिंग तौदुना मानी अमदि मसल पावर की ललोंग सिंग थबा हरे कैंडिडेट सिंगी मरक्तगी मियाम की मिफम पब्लिक मीटिंग पांगथोकलिंगै दा सखंगदब सिंग नोंमै कापसलक्तुना मिफम थुगायदुना वोटर मियाम दा अकी अखंग पीबा मदि मफम क्यादा पार्टी की फिराल सिंखतप नत्रगना थेटपा लौथनबा नत्रगना नमफुद लौथुए हाइबगी थागदोक सिंग लैरखिबा सिना पांगथोकदोरिबा तरागनि 500 लोकसभा मिखल थेंगनरिबा पॉलिटिकल पार्टी अमदी मिरेप सिंगी मफमदा कदाई फावबो मारिबाग अमसु मियामगी तमा काथोकपग लोइनना थमोय सिंग थबक तौरिबगे हाइबसी कनामतन हाइबा ngamdaba अमोरि थवोंग असिदि अहल अमना हाइनब खुत्ता मला नकल सुरी हाइबदुगा पांखकनि हाइबदा हाइमन थोलरoi स्टेट असिदा मिखल थेंगनब लैरिबा नेशनल अमसु regional political party की लुसिंग बसिंग स्टेट असिगी अपुन बसक्तम ngaknaba सेटमिलोनगी फिबम फकत हंदुना सखतपा तंगदु लैताबि स्टेट अमा ओहेननबा sincerity transparency अमसुम accountability लैन थबक तौब मथौ ताइ politics अमसुम politician हाइबा अवांग पथाकी फिदम नफम ओइदिबा सक्तम असिगी माइखुम उपलगा असेंगमा politician अमसुम लुसिंग बसाबगी थवोंग सथबगी मोड असेंगमा politician अमसुम लुसिंग ब ओइना ब होनरबदी स्टेट असिगी मियामना हौजिक मयोंगनरिबा अवाबसिंग असि मयोंगनरमलोइ मियाम अमदी मिरेप ओइना ब समथोरखिबा सिंगना election free and fair ओइना ब होनसि हाइबा खलाव सिदगी खंगमगमलिबदी election free and fair ओइद्रे हाइबदा ताक्सरे अदु ओइरबदी मिखल सेल येन लौबा मदी सक्सा हाइजानब थिंगसी हाइबा तारबदी मियामगी खुत्ता लै मियामगी मफमदा मानब फिरेप लौबा ngamdaba amana haiba amana tadaba magi aningba masum apambada maning tamnabadagi apunbagi pangal sagatpa ngamdabani miyamgi mafamda apunbagi pangal amadi manaba wakhalo leitriba makhai election da miyamgi damak thamoi singna karigumba khara tawrakani thajaba mihut khanba ngamdabagi wathok leirakhibani मिखलगी मतम सिंगदा political party अमसु मिरेप ओइब सिंगना मनी अमसु मसल पावर सिजनदुना वोटर सेल पीबा मदी केन खंगनबेगी थबक सिंग सथरक थिंगनब होनबदा वोटर सिंगना सपमानब फिरेप लौमिनरबदी election free and fair ओइहनब ngangani लोइदना वोटर सिंगी माइकेदिगी सु अपाम मिहुत खनब ngangani फिबा मसि ओइहनब होनबदा political party की लुसिंग सिंग मदे मियाम पुन वखल तमिनब मथोक्ताइ political party की लुसिंग सिंगना लेंगाक्लोन की सुपली पाइबा पामलबदी नारैबाग अमदी मियामगी येफनब होनबदा अंगम थौना फुदोकनाबदा फिदमनरबदी मियामना करम पार्टी न मियामगी तम ख्वाइदगी हेना थबक तोब पार्टी अदु खंगना लेंगाक्लोन की थौगाई सिनरकनी हाइबसिनी election free and fair ओइना होनबदा politician अमसु मियामगी मफमदा मरमदम नुंगसिब थोकपा अमदी सेंजा थुमजागी हाइनबि थदक मथौताइ अदु हौजिकोइनदि मियाम पाउस मतांग स रुसिनजरागे मसु मियाम पुन नो अपडेट ngamiनसे